Ki te whakataitai ipu whutupōro o te ao, hea i ki te ropu whakatairanga i te whakataitai nei, e whakahirahira ana te wahanga Māori kua whakaritea, hei whakatairanga ake i te ahurea Māori ki te ao rangi whāwhā. Engari hea i kia Shane Jones o Reipa, kāore te kāwanatanga i te āta whakaaro nui ki te wahanga Māori. Koinei te wāhi i toko ake ai te whakaaro o tetahi takao, mā te mangopare te ipu whutupōro o te ao e tohu ki te ao. Ko tērā atu taha ko te koru, puta no i te ao, pēr ka mōhio pai no Aotearoa nei, no New Zealand nei, tērā momo tā tō koru nei. Ka noho ko te tohu nei hei waka kawe i te whakarauikatanga nui rawa o te motu, tai atu pēr ki te ao. E matapai tiana kai ngā miriona te nui o te hunga ka kite i aia, huri noa i te ao. Kāre au i te whakaaro pēnā, ka riro i au. Heoi i te whakarewatanga o ngā taonga kawe kaupapa i te rātau, i te āhua nei kāre rātau i āta whai whakaaro, me pēhea te whakatutuki i ngā kaupapa Māori. You can imagine that our ability to offer tickets to every single person that does a piece of work around this tournament is just not possible. So we were very clear right from the start in terms of our contract with IMG and White Kite that flowed on through other contracts and through to Te Tahi, so I think it was very clear at the time. E waru mano tāra te utu a te uepu whutupōro kia te tahi takao mō ana mahi. Heoi ko te inoi kia tītari hiatu he tīketi, he taonga rānei e maunei tēnei tohu ki aia. Engari mō tēnā e ai ki te uepu. Pai mena ka riro au i te tīketi, I runga no i te kome me te amiami kāre anō au he tangata pērā. Ahua matapiko pēr te tū o te uni ana ki tēnei kaitoi. Nui no atu te mahi o ti aia. Engari e whakatūpato noki. Ko te tani whanei i te tuatahi ka whāngai ia i ai anō. Neke atu i te ono rau miriona tāra kai te whakapaua i te kāwanatanga ki runga i te ipu o te ao. E ai kia Reipa me kaua te Māori e ohorere, ko ngā konga nuaiho ka māturu iho kia rātau. Jasmine Pearson, Te Karere.